Yes, bakunze Jeune Official rero reka twongere tubasuhuze, twongere kandi tubifurize igicamunsi cyiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro cyacu muri update, aho nubundi tugiye kubagezaho amakuru agezweho akomeye cyane. Nshuti bakunze Jeune Official, bimwe no mu byo tugiye kugenda tubagezaho muri iki gicamunsi, tugiye kubagezaho inkuru zikomeye cyane zigizwe n'iyi ngingo ya mbere ivuga ko AFC M23 bamaze gushyiraho abandi bayobozi. Abayobozi bashyizweho turaza kugenda tubagarukaho, ariko kandi indi nkuru idasanzwe ni inkuru ivuga ko umuvugizi wa FDLR rwose ibye ntago byaje kugenda neza. FDLR foka turaza kugenda tubigarukaho, muze kumenya ko ubu tuvugana nawe yamaze kuba ava mu mubiri w'abazima. Ni byinshi cyane turaza kugenda tugaruka muri iki kiganiro cyacu cyangwa se muri aya makuru yacu, kuko dufite nandi makuru avuga ngo iki na makuru rero avuga ko nubundi abasirikare b'abakomando ba CRP nabo baje kugira gutya baricwa. Hari ibyo societe civile rero hano muri Kivu Amajyepfo yanatangaje ivuga rero kubigendanye n'umutwe wa Nahimana Thomas, yewe n'abandi benshi bagiye batandukanye ba Habyarimana Jarike, donc babandi bo muri P5. hari uburyo rero Kivu Amajyepfo societe civile yagiye ibatangazamo ku buryo kibari gukoranamo na FDL ndetse na Kisekedi. So ibi nabyo biri mu byo tugiye kugenda tubagezaho. Ku murongo wa telefone nta gutinzamo, nta guca ku ruhande, ntaki mugenzi wacu Vincent yamaze kuba ahagera muri aya makuru yacu yo muri iki gicamunsi agezweho tugiye kubagezaho. Vincent, wiriwe neza? Wiriwe neza Faita. Urakomeye? Byose nta kibazo arega buriya hirirwa waramutse Vincent. Hirirwa waramutse byo nibyo. Vincent, amakuru dufite muri iki gicamunsi ni amakuru mashya gusa. Hari inkuru ivuga ko umuvugizi wa FDL yahitanwe na M23. Hari amakuru avuga ko AFC M23 bamaze gushyiraho ubundi buyobozi, bashyizeho abandi bayobozi. Hari n'amakuru agaragaza uburyo ki Thomas cyangwa se Thomas Nahimana witwa Habyarimana Jarike n'abandi bari muri P5 bose ngo bari gukoranamo na Kisekedi ndetse na FDL muri Kivu Amajyepfo. Ayo ni amakuru yose nkaba ngira ngo umfashe tuyinjiremo muri amasaha Vincent. Nibyo ndakadohere ku muvugizi wa FDL wahitanywe n'ingabo za AFC M23 muri wa mugamba wo kurorera. Yego. Urabizi yuko umutwe wa FDL ufite igisirikare bita foka, cyari gifite umuvugizi rero wabo bita Uwamungu Anselme, ni umukoloneli. Ariko ubutangwa akaba yita Alias Gasari, akaba rero yarahitanywe n'abarwanyi ba AFC M23 ku itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri. Yego. Mu gace bita Kirama. Mu makuru yamaze gutoza nuko ifoto yari yagiye igaragazwa mbere, hari hagiye yerekanwa ifoto igaragaza yuko uwishwe atari umuvugizi wa FDL. Ariko nyuma nza kubitohoza mbaza bamwe mu bari hafi y'uno mutwe wa FDL, kubera yuko hari abo tugiye tuzi bari mu uyu mutwe, cyane mu bari muri Wazalendo, uko tujya tubona amagurupe yabo ya WhatsApp uko bandikirana, turababaza bati uyu muntu yaba ari we wishwe koko cyangwa ntabwo ari. Urabizi yuko mu minsi yashize twatangaje yuko uwishwe ari Urutanuvera, ariko biza kugaragara yuko atishwe. Yego. Akaba yarashinzwe ibya politike mu uyu mutwe n'ubundi wa FDL foka. Nyuma rero nza kubona amakuru yuko uwishwe ari umuvugizi w'uyu mutwe igice cya gisirikare, ndetse ngerageza no gushakisha mu nyandiko zanditswe na Kwire Ngoma avugana n'ikinyamakuru bita Adituarte Rucuru. Yego. Yatangaza yuko rero umuvugizi wabo yishwe mu gitero cyagabwe na AFC M23 muri Masisi aho bita Kirama. Aha, navuga ko Vincent niyo mpamvu rwose avate turaza kwihora ibiba byose, turaza gukomeza kugenda tubajonjanga tubakubita. Bigaragara ko M23 yahagurutse, nubwo yahagurutse ariko rero Vincent nabo ngira ngo watangiye kubibona nabo bakamejeje. Urabona ko mu kanya gatora Urensi Kanyuka amaze gushyira hanze ahantu harashwe na drone, ndetse hari n'andi makuru yagendaga ariko ko ngo bari guhiga cyane witwa General Gaceri. Ibi byo urabona ko biri kugenda biba balance, arimo kugenda bahangana ku mpande zombi.
urebye ibiri mu ino ntambara rega ubona yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeye mu buryo bw'indege yaba drone ndetse n'izindi ndege zitandukanye. Vise reka kanze gato ngo tubanze twamamaze kubanga bw'ibyuma niko batusabye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti bayamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Vincent, nibyo warutangiye kugenda utubwira, warimo kugenda utubwira ibintu ngo bimeze bite, utubwira ku bijyanye nuko guhanahana cyangwa se nuko kugenda barasana ku mpande zombi. Umwanya Vincent tukatugarutse mu kiganiro. Nibyo nakubwiraga yuko ino ntambara ntabwo izapfa kurangira kubera yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bufite imbaraga mu buryo bw'ikirere, yaba ari indege za drone, yaba ari indege zisanzwe za gisirikare. Wareba AFM nayo ukabona yuko mu barwanyi ifite ku rugamba ku rwego rw'ubutaka barakomeye, nubwo ibikoresho batabikora ingana n'ibya Kinshasa ariko buryo bafite bazi kubikoresha. Wareba mu rwego rw'ikirere ukabona AFM nayo ifite uburyo bwo kuba yenda yahangana n'izi drone, nubwo rimwe na rimwe biza no kurangira n'ubundi izi drone za FARDC zigeze ku ntego yazo. Ukabona ko ino ntambara izamara igihe kirekire kurenza uko abantu bari biteze yuko AFM 23 yayirangiza nko guhumbya. Nkurikije ibyo mbona nkareba uko AFM 23 nayo hari igihe igeraho nimenye abo bari kumwe, kubera yuko urebye uko iyi nzu ya Mwangacucu yarashwe ubona yuko hari abantu b'abatasi bagenda hafi ya AFM 23 bagenda bagaragaza amakuru y'abayobozi babo bakura aho bari, kuko nk'inzu barate iherereye hano mwa kano gace ka site ya Mushaki, n'ubundi n'ahantu ubu Gatera yigeze aba mu minsi 15 ishize niho ahavuye. Ubu rero usanga amakuru bigaragara yuko ababizi neza, azi buryo ki abayobozi ba AFM 23 bagenda, z'uburyo telefone zabo zimeze n'uburyo zikoze byose akabitanga muri FARDC. Ubwo ko nyana gatatu cya control neza abo bagendana, abayobozi babo bazisanga mu kanda baratwe nkuko wiringa mayarashe. Ahantu bise ngo hagoye n'abantu benshi, rero hagoye abantu benshi. Urebye itangazo Lawrence Kanyuka yavuze yuko hagoye abantu benshi ariko ntigeze avuga umubare. Urumva ntabwo leta rega ntabwo ari yinjije ku buryo itegura gahunda y'ubwicanyi itayiteguye. Yayiteguye kandi igashaka n'ibikoresho ikabizi nayo irasa nyine ko igiye kwica abantu. Yes, hanyuma Vincent twinjira muri iyi nkuru n'ubundi nyuma yuko twe tumaze iminsi turuva tuti imbaraga nke muri diplomasi ku ruhande rwa AFM 23, sinzi niba n'ikibazo cyo kuba wenda ari bake na cyari ikibazo, kuko turabona hari abandi bayobozi n'ubundi AFM 23 imaze gushyiraho nona. Abayobozi yashyizeho nabunganizi navuga ba Colonel nanga muri AFM 23. Kuko ndabona yashyizeho directeur wa cabinet ushinzwe politike, yashyizeho witwa Kisola Kwasa Mukwenu Yanike. Ubundi akaba yaratanga kuri uyu mwanya, akaba ariko yari yarahagaritswe akaza kongera kugarurwaho. Undi uhuriho n'uwitwa wungirije wa cabinet ni Ruguduka
Bareke Stanislas akaba ari perezida wa kabine wungirije ushinzwe ibibazo bya politiki, ubutegetsi, ubutabera ndetse na diplomasi. Bakaba bashyizweho witwa Nsengiyumva Madombore Victoire, nawe ni perezida wa kabine wungirije ushinzwe ibibazo by'ubutunzi, imari ndetse n'ubukangurambaga n'iterambere. Bakaba rero barashyizweho ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu 2026 n'umuhuzabikorwa wa AFM 23 Corneille Nangaa Jobirwa, afatanyije na mugenzi we Bertrand Bisimwa. Abo nibo bashizweho, aba nibo bakirweho mu myanya, ariko ukabona hari abagiye bagarukamo n'ubundi bari basanzwe bari mu bitungano, hakagira n'abandi bashyashya bashyirwamo kubera yuko bifuza ko icyo baharanira babasha kugeraho mu buryo bwihuse kandi bufatika. Ubwo abiyongeremo bashyizwemo bari basanzwemo nabahe buriya kugira ngo abadukurikire? Wari usanzwemo bita Kisora Kwasa Mukwenu Yanike, ariko abandi babiri bo ni bashyashya bongerewemo. Aha, nguko rero uko amakuru yacu rwose ibintu byifashe, nguko uko ibintu byifashe ku bigendanye nuko gushyirwaho kw'abayobozi ku ruhande rwa AFC M23. Hanyuma vise hari n'andi makuru rero nayo ari kutugeraho nonaha agaragaza uburyo ki societe civile rero ikaba yagize itya rwose hano muri Kivu y'Amajyepfo, igaragaza uburyo ki Thomas Nahimana ndetse na Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, bari gukoranamo na FDLR hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ndagira ngo iyi nkuru tuyinjiremo ndetse tunasesengure turebe uko ibintu bimeze. Vincent, nibyo societe civile ikorera mu biro bice bya Kivu y'Amajyepfo yagaragaje yuko abahoze bayobora RNC abahoze bayobora RNC ni Rwanda National Congress yewe no bitazira Kayumba Nyamwasa, ariko iri peto nabizi yuko inkiko z'u Rwanda zari mwase ndetse n'umwe mu bita ko ari perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro Thomas Nahimana n'umuhungu Habyarimana na FDLR. Iyi societe civile rero igamije kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, yagaragaje yuko hari imikoranire yabo n'ubutegetsi bwa Kinshasa, igaragaza yuko kandi hari uburyo ki umutwe wa FDLR uri mwakino gite cyawo bira kandi ugaragara mu buryo bukomeye, bakagaragaza yuko iyi societe civile yo nk'uko bivuga ko yaba ari Jean-Luc Habyarimana, Thomas Nahimana, yaba ari Thomas Nahimana ndetse na Nyamwasa Kayumba, bose bagamije n'ubundi gukora ubutegetsi bwa Kinshasa bahawe inkunga n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, nk'uko Tshisekedi yagiye abyingambo mu bitandukanye. Vise, ubwo iyi mikoranire se mwoka byaramwe, ubwo bivuze ngo niba ba societe civile baha batangiye kugenda bababona cyangwa se nabo babibona, bigaragara ko noneho byatangiye kugenda bijya hanze noneho ku buryo bweruye. Byari bisanzwe bizwa kuko n'ubwo iyi societe civile yatinze kubivuga, urabizi ko twatwana bigaragaje yuko Jean-Luc Habyarimana yagiye Kinshasa yatumiwe na Tshisekedi, Kayumba Nyamwasa byo si none cyangwa se ejo 2012 niho yatangiye gutoza ingabo ziwe muri za Minembwe. Ibindi bintu byari bisanzwe bizwi nuko iyi societe civile yari yaranze kubitangaza, ahubwo cyane ko ari societe civile yakoreraga n'ubundi mu kwa Tshisekedi, ariko nyuma y'uko AFM 23 ifasha iyi societe civile ikorera niho babonye buryo bwo kubitangaza, ariko ibi twari dusanzwe tubizi kandi nkeka ko na bamwe mu bafata ibyemezo mu Rwanda bari babizi. Ubwo ntekereza ko buri ubwo nkaba Nahimana buri kintu hari gukora no gushiramwe amafaranga, buriya niyo mpamvu uri kubona FDLR muri iyi minsi bari kugura n'ibibanza byinshi haraza mu Burundi nahe hose, bigaragara ko buri bari kubaha amafaranga pe. Thomas Nahimana yashyiramo amafaranga atayafite, amafaranga akirwamo na Tshisekedi. None se buriya kuki babonaga gushyira muri ntuza muri FRN Thomas Nahimana ntabwo yigeze ashyiramo amafaranga yashyizwemo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Uburundi ndetse na Rusesabagina mu manza zatiwe, kuko twabonye umwanzuro w'urubanza bivuga nicyo banzuye abacamanza. Kiriya gihe nanone ni Burundi na Kongo nibo banayasukagamo amafaranga, niko urubanza rwabyanzuye kandi bigaragaza yuko na Rusesabagina yarayashyizemo.
hanyuma rero katwikomereze n'andi makuru yacu yo muri iki gicamunsi. Andi makuru akaba ari amakuru arimo kugenda avuga ko Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje impamvu ngo abahohoterwa bo muri RDC bihanganishwa bahangayiki ngo bigira bite bihangayikishijwe impamvu u Rwanda ruhora ruhangayikishijwe n'abahohoterwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu kiganiro rero yagiranye n'umunyamakuru mu gihe yari ari mu Buhinde, avuga yuko nk'u Rwanda n'igihugu cyahuye n'amakuba ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ariyo mpamvu ruhangayikishwa n'ibera mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane abahohoterwa b'Abatutsi, ko u Rwanda rero ruhora ruterwa impungenge n'ibikorwa bibi bikorerwa aba banyekongo bavuga Ikinyarwanda, by'umwihariko bo mu bwoko bw'Abatutsi, kuko ruzi uburemere n'ingaruka zazo. Minisitiri Nduhungirehe akabitangaza yerekana uburyo ki u Rwanda rutazahwema kuba hafi y'abo bantu ndetse no kubakorera ubuvugizi, kubera yuko ubutegetsi bwabo bwabihakanye. Akavuga yuko ibyo yabonye guhera muri za 2012 2013 ya AFM 23 bayirukankaho bakakubita umutwe uyirimo witwa M23, kwibyo nabyo byagiye bituma abagize AFM 23 bakomeza kwitunganya ndetse no kurwanira agateka kabo no kureba yuko bakomeza guhangana n'ubutegetsi bwica bene wabo. Akavuga yuko rero u Rwanda rubavugira kubera ko ibihe byinshi bakorerwa ibikorwa bifite aho bihurira na jenoside n'ubundi. U Rwanda rero nk'igihugu cyarimo jenoside ko rutatuza, kuko rukwiye kwamagana ibikorwa nk'ibyo kandi rukabirwanya kugira ngo hatagira indi jenoside yongera kubaho nk'uko yabaye mu Rwanda. Hari andi makuru rero nanone avuga ko ngo CRP ngo abakomando bayo babiri ngo bishwe na FARDC. Vincent, nibyo amakuru twabonye yatangajwe n'umuvugizi wa FARDC bita Jules Ngogo. Yagaragaje ko bamwe mu bakomando ba CRP n'umutwe bita Convention Revolution Populaire uyoborwa na Thomas Rubanga, ejo bundi mu gace bita Mambisa muri teritwari ya Nzugu bishwe n'igisirikare cya FARDC muri lokalite ya Mabana na lokalite bita Njingo. Avuga ko rero ibikorwa byakozwe na FARDC mu bice bitandukanye guhera ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu n'itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu 2026 mu nkengero za Nyaka ndetse na Gitambara, babashije kwica abotutsi babiri b'igisirikare cya CRP nk'uko babivuze, ndetse bagira n'abandi bakomeretsa nubwo babacitse, ariko ko hari abapfuye nk'uko byatangajwe n'uyu musirikare. Akavuga yuko aba rero barimo uwo bita Roni Njingo Faustin n'uwo bita Mandoro Jite n'uwo bita Peke Matiye, baba muno mutwe witwaje intwaro. Babiri muri bo rero bitwe n'izi ngabo za FARDC, bakatangaza yuko n'ubundi bagishakisha n'uburyo ki abandi bafatwa cyangwa bakaba bakitwa nk'uko byatangajwe na Jules Ngogo uvugira FARDC muri Turi. ndumva rwose ibintu bikomeye cyane, imitwe rwose irasumbirijwe cyane. Reka twikomereze rero n'ayandi makuru. Hari amakuru avuga ko ngo bamwe mu bayobozi b'u Rwanda ntibemerewe gukandagira muri USA. Abayobozi usibye ubwo sesani b'abasirikare vise cyangwa hari abandi nabo batemerewe gukandagira muri USA? Twabonye umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yasohoye itangazo rivuga yuko bamwe mu bayobozi b'u Rwanda bagira uruhare mu guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere, ko batemerewe gukandagira ku butaka bwa Repubulika Etats-Unis d'Amerique, cyane cyane ko batemerewe viza nk'uko nabonye bivuga ndetse n'imiryango yabo. Akagaragaza yuko abo ngabo ari abagize uruhare mu guhungabanya umutekano wa Kongo. Mu gihe rero gishinzwe twabonye Trésor Americain itangaza yuko ifatiye RDF ibihano ndetse na bamwe mu basirikare ba RDF 4 yuko nabo batemerewe gukandagira mwa kino gihugu. Turakeka yuko rero bano basirikare n'undi ashobora kuba aribo bakiriho bino bihano, nubwo Amerika itahise ibyerekana neza niba bitaho bihuriye n'urwo rutonde yabanje gusohora. Vise twijize muri update. Reka duhere muri Iran, avuga yuko perezida wa Iran Masoud
Pezeshkian yatangaje ko iki gihugu kitazongera kugaba ibitero ku bihugu by'ibituranyi nacyo. Aravuga ati igihe icyo ari cyo cyose muhatagize ibitero biva muri kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biturutse ku butaka bwanyu, ntabwo tuzabarasa natwe. Ati kandi tubasabye imbabazi ku byabaye, twagira ngo twegeze umwanzi kure. Ibi rero akimara kubitangaza, Donald Trump yahise asamira hejuru aya magambo, avuga yuko impamvu Iran yemeye kuvuga gutya ari uko yaraswe bikomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Ikindi ni uko Trump yagaragaje yuko agiye kurasa kuri Iran mu buryo bukomeye niba batemeye gushyira intwaro hasi, ko azabarasa ku buryo bukomeye kandi ku buryo bizagaragarira buri wese nk'uko yabitangaje. Ikindi kigaragara ni uko ibyavuzwe nanone muri Qatar nyuma y'uko ubutegetsi bwa Iran buharashe ku kibuga cy'indege cya Qatar, urabizi yuko bari barashe none n'indege zigahagarara. Ubu ngubu banzuye yuko bongeye gusubukura ingendo z'indege, bavuga yuko ubu zirimo ziragenda. Iran rero ikavuga yuko mu gihe ibi bihugu bitazakoreshwa birasa Iran ko batazongera kubarasa. Ikindi ni uko ejo ku mugoroba Amerika yarateye bikomeye muri Iran ku kibuga cy'indege, ndetse hagira n'indege zishya nk'uko umwe mu baturage bari bahari yabitangarije BBC, akavuga yuko ibyabaye abona ko ari ubugizi bwa nabi kandi bukomeye. Dusimbukira muri Kenya. Muri Kenya no haravugwa umwuzure wahitanye amazu menshi ndetse n'abantu bagera mu 10, bikavuga yuko abagera muri 70 baburiwe irengero. Imodoka nyinshi nazo zikaburirwa irengero, izindi zikangirika. Perezida wa Kenya akaba yagiye gusura ahabereye no mwuzure akihanganisha abaturage. Ubu tuvugana naho muri Tanzania harimo inama ya East Africa Community, aho biteganyijwe yuko perezida wa Kenya araza guhereza inkoni y'ubutware ya EAC perezida wa Uganda, kandi biteganyijwe yuko umunyamabanga w'uno muryango araza kuba ukomoka muri Tanzania atagize igihinduka nk'uko byatangajwe n'ibiro bya EAC ubunyamabanga bwayo. Numva twasoreza tukaza gukomeza mu yandi makuru Fighter. Vise urakoze cyane. Nawe ndagushimiye. Ngoko rero uko ibintu bimeze, reka sasa munyemerere ninjire muri cyo bita update zanjye, ngende mba updatinga rwose bakubita mbadondosha n'izindi nkuru zigiye zitandukanye zikomeye cyane. Hanyuma rero bakuze Jean Official, hari amakuru tugiye kugaruka muri ya makuru yanjye banagiye nkura ku mbone zanjye. Aka kanya niyo tugiye kugenda tugarukaho. Ubu amakuru mfite atariho ivumbi nuko Kinshasa bamaze kugira gute, bamaze kugura izindi drone nshya. Drone noneho zidasanzwe nk'uko ndimo kugenda mbibona zigaragara mu mafoto. Ni drone zimeze nka donc ziforumwe nka Sukhoi. Ni drone ziforumwe nka za ndege bita Sukhoi. Izi drone ngo zabahenze my friend, izi drone ngo zabahenze byo ku rwego rwo hejuru. Izo zikaba zigiye gutangira kugira gute kwifashishwa ku rugamba nk'uko amakuru abivuga. Ngira ngo nari nabatsezeranyije ko ndaza kubagezo ibya by'iriraswa rya mu gitondo bari batagetinze kurasa General Gacheri. Ndamurabyibuka ko iyi nkuru ninjye wayi breakinze, ninjye wayibagejeho mu bimbere. Ariko noneho sasa ndagira ngo mbamenyeshe ko uyu mugabo ntago bigeze batagetinga. Aba bagabo nabo basigaye bazi neza ko izi ndege ziba ziri kubahiga. Rero biza bujyange bwinshi bwo guhangana n'ibi bitero byazo. Igihe bari nk'ahara kuri tere cyangwa se muri eneo bene nk'ahariya, bafite nabo ukuntu bagomba guhangana n'izi ndege. None se mwari muzi ko ubu tuvugana amakuru mfite iyi drone donc Kinshasa bari bazi ko affaire bayirangije. Kinshasa bazi neza ko uwitwa General Gacheri tayari yamaze kuva mu mubiri. Ndimo ndabona Vincent yagarutse. Vice, hari andi makuru mashya kugezo update se? Sibwo bashinzwe umutungo wimukanwa n'utimukanwa mu bice bikontorwa na ASM 23.
nibyo rero nifuzaga yuko abayobozi nabo twabamenyekanisha yenda cyangwa twabatangaza. Ngaho nyarutsa rero sasa kugira ngo dukomeze kuko hari operation none nayo ntagiye kugenda mbabwira kubigendanye na cya gitero cya drone. Hashyizweho uwitwa Ruguduka Bareke Stanislas perezida w'ino komisiyo, uwo bita Ngibagabo Ashira akaba visi perezida, yego, Maître Jacques Rwanda Bataru akaba umuvugizi n'umwanditsi w'iri tsinda, hakaba uwo bita Madamu Kibungo Agathe ni membre, Maître Sino Nzobe Jean Paul ni membre, Gaperere Imani ni membre, Arikebe ni membre, Gisenyo Patrick ni membre, Murengezi Emile ni membre, Maître Kamanga Timothée ni membre, ndetse na Ruhamirindi Gitoyi Press nawe ni membre y'uko bitangazwa. Bakaba rero bashyizweho ku mugoroba n'itangazo n'ubundi byemezwe na Bertrand Sina na Corneille Nanga Yoberua. Nk'uko rero zari update Vincent yarazanye kugira ngo nazo mwumve ubundi buyobozi bushya bushyizweho. Urumva ko barimo kugenda bashyiramo abayobozi benshi rwose, ubona ko ibintu biri kugenda biba byiza cyane. Hanyuma rero reka sasa dukomeze n'ibyo twe turimo kugenda tugarukaho ku bigendanye rero na Kinshasa yamaze kugura indege nshya z'ubundi bwoko za drone zije guhangana n'ubundi na AFC M23 bidasubirwaho. Ariko tunagaruka ku gitero bari bagabye gikomeye cyane cyagombaga guhitana General Gaceri, ariko Imana igira ite, Imana ikinga akaboko. Aribyo nahereye ndi kubabwira nti biragaragara ko nabo hari izindi ngamba kuri ruhande rwa AFC M23 bafashe zo kubasha guhangana n'izi drone cyangwa se n'ibitero by'izi ngabo bigenda biza bitunguranye. Nk'ubu amakuru ndimo kwakira, ubundi Kinshasa bari bazi ko uyu General Gaceri bamaze kumwivugana nyuma y'uko bohereje iyi drone. Ngaho rero ibi si byo ni ibiki? Nyuma y'uko izi drone mu by'ukuri bakunze kugaba ibitero bazikoresheje, amakuru menye ndimo ndagenda amenya nuko uyu mugabo General Gaceri yaje ku mugoroba nk'uko nagiye mbibabwira, ariko ageze nyuma uyu mugabo kugira ngo ave aha hantu byamusabye ngo ko agenda akoresheje amaguru, ndetse agenda nta n'abisikoti be arabasiga yiyoberanyije kugira ngo mu by'ukuri batamukurikiza izi drone, kuko izi drone ubundi zo zineka ahantu agiye hose, agiye kugira ngo zibone ukuntu hari buhite haza iyo kurasa. So rero yari yabimenye, arangije ngo yasohotse yiyoberekanije. Abasirikare b'abarinzi arabareka basigara n'ubundi barinze ruriya rugo bazi ko ari mwari, barakomeza bararurinda kugeza ubwo yarinze ahava rwose nta makuru bafite ko ahavuye. Abasirikare ngo bakomeje kugenda barinda, ariko nyine bibaye nijoro nabo nyine ubwo barahava. Urumva ubwo hari abandi yari yavuganye n'ubwo bahise baza kumutwara mu mayira ava hariya. Urumva ko hari abo yahure nabo imbere baramutwara, ariko abari barahanga indege zari zizi ngo arahanga no kumbe mwenyewe yamaze kugera he muri za Rubaya. Bazi ko akiri hano za Mushaki, mwenyewe yamaze kugira ute, yamaze kugera Rubaya. Hano harya batangira kugira ngo abantu ngo barimo kurwana nk'amavampaya cyangwa se ngo babaye nka Osama bin Laden bari kwihindura utunyoni, kumbi n'ubujyanye. Aba rero ntabwo bigeze babimenya kuko abasirikare bakomeje kurinda hariya nyine barinze hariya ahantu rura rugo. Abandi nabo bataracyarimo, Kinshasa aracyarimo, ati uko byaba kose bataracyarimo, kumbi mwenyewe yavuyemo kare. Niko kuza rero guturitsa hariya, kuza kuharasa muri uru rukerera
bazi ko bakoze tageti birangiye, kumbi ni ibinyoma rwose, babeshwe bafenswe, ntabwo uyu mugabo yari arimo hariya. Ngayo rero nguko amakuru nuko ahagaze. Reka dukomeze dukurikirane operation andi makuru tuze kubagezaho mu yandi masaha. Turabakunda cyane, mwakoze kubana natwe. Ciao.